Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju. Danas spremamo voćni kolač. Jaja umutiti i postepeno dodavati šećer. Dok se jaja i šećer muti, brašno pomiješati sa praškom za pecivo i ostaviti sa strane. U jaja dodati mlijeko, ulje, zatim na samom kraju dodati brašno i prašak za pecivo. Tepsiju pouljite i pospite brašnom. Istresite smjesu i pecite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stepeni. Biskvit pečete 15 do 20 minuta, sve ovisno o vašoj pećnici. Provjerite čačkalcom da li je pečen. U šerpu staviti zamrznuto voće i dodati šećer. Staviti na šporet da kuha. Kada proviri i šećer se istopi, kuhati još 30 minuta. Zatim dodati želatin koji ste prethodno razmutili sa 5 kašika vode i ostavili da nabubri.
U šerpu sipajte vodu i šećer te stavite na šporet da provri. Puding rastopiti sa malo mlijeka. Kada voda provri, polako sipati puding u vodu, te neprestano miješati da se ne stvore grudice. Puding i voće koji ste prethodno pripremili ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi. Kada ste istresli puding u vodu, sada je potrebno da dodate jedan želatin koji ste prethodno razmutrili sa 5 kašika vode i koji je nabubrio, te ostavite da se ohladi do dalje upotrebe. Vrhnje za šlag umutiti što čvršće. Podijeliti na 2 dijela, jedan dio vrhnja dodati u voće, a drugi dio u puding. Izmiksati i preliti preko biskvita. Ostaviti da se dobro ohladi preko noći, te uživati u ukusu. Ja sam koristila malne, a vi možete bilo koje voće smrznuto ili svježe da koristite. Preko biskvita prvo istresti žuti fil, a zatim i fil sa voćem. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite mi like, komentaršite, a ako ste prvi put na mom YouTube kanalu, prijavite se i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o svakom novom receptu. Prijava na kanal je besplatna. Do sljedećeg videa, puno pozdrava iz Emiramis kuhinje.